megalayapost.news. Hadin melabun telikis nem bakari boy distrik kam semliyo show ya kita ki nomik man ban longkum kita ki menteri sarkar apo ka kenun ki menteri sarkar ha ka jela ka senjuk ki rabas nong riboy distrik matak si ki pen pau ki jismen wasi ka dai ba wem le ka jarang ba sasan sutun la sajid ban long kum menteri sarkar badru man sya pen bam smai kum menteri sarkar abde ru hadin ka jing bujili menteri rang ba ka jela ya ki prangut ki menteri sarkar uba pibis liang general secretary ka senjuk ki rabas nong riboy distrik ulong bakum ka senjuk ki rabas nong riboy distrik kidap shisha da kamen sim jong jing kemen ba sasana sutun MLA ka jarang la sajid kum menteri sarkar bat kum ka senjuk ka kmi len tiru bon ai ka jikri ka bahatam man kentiu ya ki kampan roy riboy distrik bat ha ka jelahi baragoi. Tunda kalian jadi ka senjuk ki rang wak sidong riboy distrik ni dap ka jing snow komen bam tangasli na kalian jong wei na ki MLA buran buram jong ka jirang konsensi iba sutun ila sya jid berlong kum menteri hak sarkar MDA jong menika sarkar mekraya ke joni ke pemerintah dan kalian joni kum kesenjuk ni kemi menti balang bau ni orang ba ola ai ka ban wara sibun ki development karai ka pan na ka benta upat ba jong ka temri boy berwe ba kum juru na ka benta ke jela mekliahi ro kum jo ti kalian joni ni pen pau ke jing snow komen ba ni kitbok riang bai nang yo ka met ka masai ka khain ba ku ju ka por ina la ban tre man ai ke jing sakri ka bahatam ye ki pait ba jong ka ne ka riboy district ba na ka jong ka jela ka jong hi ku besibun megalayapost.news.